Ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kugenda mubana natwe hano kuri Hot News TV Rwanda, katwizire ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Tubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, ibyiza itanga n'uburinzi bwayo bikomeze kugenda bibana namwe. Muri aka kanya rero tugarutse mu makuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye, aho mbona ibintu bikomeje kuba bibi cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Uvira, nyuma yuko leta y'u Burundi igaragaje yuko ifite ubwoba bwo kuba uruhande rwa Maru rushobora gusatira kariya gace bigatuma birushaho kuba bibi cyane. Ni inkuru ebyiri tugiye kureba rero. Tugiye kureba amakuru avugwa ku ndege zaje kuba zahanurwa mu hariya muri Kongo, nyuma yuko urugamba rwari rumeze nabi. Hanyuma niturangiza turebe inkuru ivuga ko Uburundi bufite ubwoba bwinshi cyane bwo kuba Uvira ishobora kujya mu maboko y'ama. Ubwo nimvuga inyuguti y'ama murumva icyo shatse kuvuga. Hari amazina atakyemewe kuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyane bagiriyeyo. Reka tubanze turebe rero inkuru ivuga ko umutwe wa ma kuri uyu wa gatanu waje kuba yewe wakwerekana ibice bimwe by'amadrone agera kuri 2 waje kuba wahanura muri iki cyumweru tugiye gusoza. Ni inkuru ivuga ko rero umutwe wa ma waje kuba wakwereka abaturage bo mu gace ka Nzibira muri teritwari ya Warungu zimwe muri drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 ingabo zawo ziherutse guhanura muri iki cyumweru. Nibwo izo drone uko ari ebyiri zahanuwe. Imwe yahanuwe muri teritwari ya Masisi, aho kuwa kabiri tariki ya 11 Ugushyingo 2025 aribwo uruhande rwa FAR rwiriwe rurasa ku birindiro by'ama ndetse no mu duce dutuwemo n'abaturage, mu gihe indi yahanuwe mu bice bya Warungu. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari rwo ruhande ni SEFA zimaze amezi hafi 2 zifashisha izi drone mu kurasa ku ruhande rw'ama, ariko uruhande rw'ama rwahise rutangaza yuko rugiye gushaka buryo rukemura ikibazo cyo kuba rugomeje kugabwaho ibitero n'uruhande rwa FAM. Hanyuma ruvuga ko rugomba guhanura ziriya ndege bifashisha aribwo buryo bwiza bwo kuzagabanya ikibazo cyo kuba bakomeje kugabwaho ibitero bakoresheje indege amadrone. Birangira rero ibyo bavuze babikoze koko, ndetse izo ndege ibice bimwe babyereka abaturage, harimo amababa, ibiki byose, mbese bigaragara yuko indege zashwanyaguritse. Kadukomereze ku makuru avuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi zitewe ubwoba no kugira impungenge z'uko uruhande rwa ma rushobora gutera umujyi wa Uvira. Rero impamvu ikomeje gutera ubwoba uruhande rw'u Burundi, ni umujyi w'ingenzi cyane mu karere kanini ka Kongo gahana imbibi n'u Burundi. Mu kwakira uruhande rwa ma rwohereje intumwa zo guhura na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, zijyanywe no kumwereka ingaruka zikomeye zishobora kubaho cyangwa se zishobora kuza ku ruhande rw'u Burundi mu gihe ingabo z'u Burundi zaba zikiri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo uruhande rw'ama rwasabye Ndayishimiye ko yategeka ingabo z'u Burundi zikava muri kariya gace ko mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe bivugwa ko aho gutegeka rero abo basirikare b'abarundi kuva muri icyo gice, bivugwa ko ahubwo komanda w'ingabo z'abarundi bategetse abasirikare babo kuguma muri biriya birindiro byabo muri kariya gace, ndetse no kongera ingufu mu kwirwanaho, gucukura imyobo myinshi yo kwihishamo, banakangisha ndetse ko umusirikare wese uzavaho
agata urugamba azahura n'ingaruka zikomeye cyane. Uburemere bw'iki kibazo rero nibwo bwaje kuba bwakomeza kwiyongera, kuko iyi nkuru dukesha The Green Lake ayo mategeko ashimangiwe n'umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka Brigadier General Eri Ndizigiye, wahamagaje inama zitandukanye hamwe n'abayobozi ba brigade zimwe zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ndizigiye rero yabategetse kwitegura kubuza iterambere umutwe wa ma, aho gusubira inyuma guteye isoni. Bakavuga ko gusubira inyuma kwaba guteye isoni, ahubwo bagomba gukaza ingamba bakabuza uriya mutwe wa ma kuba wagira aho ugera. Abashinzwe umutekano mu Burundi rero bemeza ko General Ndizigiye yihanangirije abayobozi ba brigade ko ubufatanye bushobora kuba hagati ya Twirwaneho, umutwe wo kwirwanaho w'abanyamurenge hamwe n'uruhande rw'ama. Ibyo ngibyo bishobora gutuma Burundi butakaza byihuse ubugenzuzi bw'ibintu, bigatuma uturere twegereye umupaka w'u Burundi tugwa mu maboko y'inyeshyamba zama. Umuburo wa Ndizigiye rero ugaragaza ko u Burundi bugenda burushaho guhangayikira ifatwa ry'umujyi wa Uvira no kutizera ubudahemuka bw'abasirikare b'Abarundi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Impungenge afite rero zishingiye ku gusenyuka kwa morale inyuma y'uko ingabo zoherejwe mu ntambara ku gato, ndetse zikaba zirwana zitazi n'icyo zirwanira. Bityo nazo ubwabo ugasanga rero zirwana zidashyizeho umuhate cyane, kuko zitazi ngo turimo kurwana kubera iki, ese kuki tubuzwa kuva muri aka gace. Ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane rero hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo sinzi ngo ibibazo bya Kongo bizarangira bite. Ubundi byabanjirije mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, none urumva ko byageze no muri Kivu y'Amajyepfo, aho Uvira ngo bariyo irimo guteza ibibazo, aho Burundi buvuga buti umutwe wa manugera muri Uvira kazaba katubayeho natwe bazatwataka. Ariko nyamara umutwe wa mana ukavuga ati mukura abasirikari banyu muri aka gace ko ka Kivu y'Amajyaruguru. Ariko Abarundi ati oya, mujye hariya muri Uvira muhatsikame ntimuhave batazahagera, ugasanga natwe batwisutseho. Ariko nyamara abasirikari nabo ubwabo bakaba barwana bafite ubwoba bwishi cyane, bavuga bati ibi ni ibiki mwoka byaramwe. Ibeshive ku rugamba rero bakwereke bikomeje kugorana. Ngayo nguko rero amakuru abaramutse avugwa mu bitangazamakuru hariya mu gihugu cya Kongo. Ni amakuru tuba dukesha itangazamakuru bitandukanye, ariko arimo kuvugwa kuri kote ya Kongo. Ubwo rero kora subscribe tujye tubasha kubana kuri Hot News TV Rwanda, ndetse wibuke no gukora subscribe ku Isimbi TV, aho hose ningewe tugenda tubana. Ndabakunda cyane.